لبازار دهوكينا مدبينين البشت مش خوا خويا دكا لفي دري از الجاميره كي عفرني راس هاتم آوي دفروشه قلت ورا آوي وخوا از هرم بنيرم كا الفرجي خانمه كيا اف خانمه الفرد ببورينا كا الفن ببنيره شوفيت ماشي الحمد لله تمام. تشكو دريج عفريني؟ لا ايش حسك؟ ايش حسكي؟ شاي دفروشي شاي يعني قهوة دسي تشبويا تلياتا اوه كيرلك سلامتي لك كاري تباشا الحمد لله ايامي عيدة قد عيدة دا باشا روجي عيدنا دي قرك غيري روج الحمد لله باشا ايامي عيدة بس غيري روج كم صار الدهوكيش؟ 11013 11013 بس افبو حيشتهي في اخر جرس هاتم يعني شو مو هاتم شكك ظروفها تمامنيش كاري الحمد لله يعني تشتر الجامعة لما بالشغل ما اشقر الشغل كيف اخذ شو ممكن قهوة شاي قهوة شوكولاتي فرنسي كازانا برازيلي شيرب قهوة كازانا هي 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 كويس حاضرة مشكلة نينا دي قوة شباب تبي خودي دكي الحمد لله اسو كتشكا الحمد لله تقدم تانينا حاليا اسو كتشكا خود تانينا بروبليمي تاعنا البر مشكلة تاعنا مشكلة نينا بلدي مشكلة اشتري درنا لا والله جار ناس نمشم همش مرض بيجن اساس تجفيدك راكن ها والله تهديدك يعني بس ولو اخفتن دبيش هما كي مراك برا ايجارة مالي بدن ما ومصرفك كتشكام بدن الفيدري حقيتها يعني انا الفيدك حاليا كسك تشتكنا اخر برق لك لقاءات بلديه سرتاوي بلديه دهوكي باشا علي كاريتا الحمد لله باشن بس انه جار ناس دمشم هناك اخفتن شد بيش ملت غريب دمين انا لا تشتك هذه يعني جنك الفيدري قهوه دفروشه شاي دفروشه اشترى بروبليم درنك لا تشتكي عادي قال لك باشا الحمد لله تيجي بديما كيف ميوان انا جه هوليري هاتنا يان قهوه يان شاي قهوه كزوانا نه قهوه كزوانا هات بوقتك انه مناسب لا مهين تشتك مهين نجهز ايرو ام دوك انا من قلت ايرو ام نشرخ ولا دوك پیشکش دکن خلق الفيدري قرب تزاني جاميرك الفيدري خلق عفريني از بچم جم حتى از بچم قهوه حاضر بك عفريني من قلت مرة تعرفيني؟ بله سرتشامي من جبو ياكي دناتم جبو جامير ياكي دناتم لا والله جعفريني تشكو دار عفريني اج شيء من اج قندي نحيا شيء قندي ارندي سالم شيخ الحديد شيء عربي بيجن شيخ الحديد بله سرسينورا شيء سرسينورا اوي كان سال الفري ابي حي سال متدرب حي سال باش كاردكي يان ابيش مرقم والله باش بالناس بيكاري من بالي في سيرة ديسا دمون وقت ما ديسا مسيرة بابا ما هبيت لكدري بله لا هوليري بي بخدي نوي بيرامن آهنگی که بی بس شو آهنگی بی خودی نوی بیرون داد. باشه. نوبره تو خالکی دهوکی باش. باشه الحمدلله شکر. باشه الحمدلله شکر. حظ بکر. اما ده باشه جا میره کی دنجی هیا. جواب راست سری من. چاوی تجی عفرینی؟ از خالک عفرین و شکداری. از جوندی ترنده ما. ترنده. ترنده ده بیستیه. سری و باسوتی عندار برج عبدالو. باسوتی برج عبدالو ترنده. باسوتی بحناری خو مشهور. هر مشهورن. چت کیل ور چکاری دیگه؟ خود برا ابو 5 سال دیره ما 5 سال ام گوش بر مون ترکا ام گوش بر کردن راست ملکی ما هبون زیتونی ما هبون محضر هبون خانی هبون شقاب ما هبون الحمد لله سیاره جی هبون گهبو نهار روشن نکو روشن من الحمد لله دی خودی زروکین باشن و جماعتی ما باشه حالی خو ممنونی الحمد لله بالعالمین آوید فروشی آوید فروشه هر کد فروشه هر چه فروشه آوه دندکن باش عیدی هات دی و مشتری تا زیاده ببین کاری باشه ان شاء الله روزی چه قاسی درد خود یک روزی 20000 25000 الحمد لله لدو که دمینیان لکامپی نه دو که ما مال من سوق سلاحيه خود كريمه نزك 6000 بو گرانه نه والله گرانه شو كان باري سيارات جهبون ام عفرين يبون نكو ام عربونه ابونا عربونه ملك لله ام شو كان يا مهم اول كار بكي بكار الحمد لله اكيد طبعا تبيري عفرين شكريا ودي بدي عفرين كريا ادي مرناق ما يبلع عفرين يبها اري راست اري والله خدي اساس سال نساق تدريج بعد شو بويا صباح خدي حبكك اللي جيبي جوتي ابو 3 سال دارم داو تترو چيه قرحيه
آره. سلامتی به انشالله چی تو خدا چون دکتر داره تسپیل نکردن ده انشالله سلامتی به که خوش ممتدیتی اچوی تماشکم جدهو که سلامش همو خلک ترند را داشت آره همو خلق ترند همو خلق عفرین گیره زور صاحب چوی تماشکم رد بکن وسط سری متجی و سرو که مجی سعود برازوری صاحب سپاس چوی تماشکم چه هیالور دقاقی اما حاضر بو ناویتا مجبیر کر ببورینه بریوان قهوه حاضر بو نبو قهوه حاضر نبویه تشتک نابه یا مهم او بو خانمه که کرده خلق حسه که ناوی بریوانه لوی داره چای دفروشه قهوه دفروشه و خارنا سارو گرم نه بریوان یا گرم تنه دفروشه روژه چه قاسی درد که بریوان چه قاس داره در قزنجه تا چه قاسه نه به روژه چه قاسه به روژه تا چند مصرف خرج دکه چه قاس مصرف و چه قاس قزنجه کی واره پیش بریوان واره پیش از چه قاس مصرف و چه قاس قزنجه تی باشه بیرنگی رونایی ها ده باشه دویلا باشه دیگه چه قاس قزنجه تا چه قاس ضرر تا همه چیز دست خودم دچه والله وجار ناتیرا ناک وجار نازب دایم تینه زیده قزنج ناکه چه قاس بیجه از چه قزنج کم حمود به مصرف نه حتی جارا مالتنه 250 گلکه 250,000 دینار یعنی 250 دلار یعنی 1000 تف مولده او غرفه کتنه و منتفعاته به مصروفه کچکا میجی و مصروفه مواد یعنی مواد لازم داده هنه کی ورا پیش بریوان هنه کی ورا پیش دقاق از اف چکی جهات دینی دقاق از به چی اف دو که تماشاوانه نیجا برای خلک می روزهای کورسانی ببینید دو که یک باجاری کو از گله کی جه حس دکن تیم دو که از وسا پید حسن کو از وقت باجار کی روزهای کورسانی ما راستی نزانم جغرافیا از ناصر علی ریبر اوفیس ما دو که امنها به اتومبیل داتن بگوت ناصر نزانم چما دما کو از تیم دو که يعني رنگه کیدن پید حسن جغرافیا زمانه زاراویا خلکی دهوکی براسی گلکی باشن ایرو من گفت بولتنا مال دهوکی چل اوفیسا دهوکی هر وها چند سپیسیال راپورت مجهانه عمل دهوکی جوارا پیشکش